Asibingelele ke nabesile simaphundo simaphumulela siyakhuleka ke nabovivana kaphunga nomagebo lomabala zibhadi yabe yalithintele hwaqabala iKula TV igama lami ngisiboniso kwaButhelezi intondolo eminyama yaKolkhasa umahamba phaqaza njengentondolo Gqoshothini Mfana njengelungu Mdebeni ndawo yamaXhosa namhlanje samukela ke uKhathide la uphakele umthakathi waziwa kakhulu ke njengoba sazi ukuthi ke kulezi insuku usemkhankasweni ukuzama ukuthi ke alungise izwe laKwaZulu aphinde futhi alungise indawo yabantu bakwaZulu kuhambela ke indawo eziningi zamadolobha ahlukahlukene la khona akhuluma ulimo olodwa lokuthi bonke abantu bokufika abangekho emthethweni abafika ngokho emthethweni kulelizwe mababuyele emakhaya kuthi ke labo abahlelekile bahleleke ngendlela eqondile asimbingelele kwiGula TV. Hayi siyabingelela kubabukeli bakho bonke siyathokoza kakhulu mfowethu. Sithokoza kakhulu Khathide mhlawumbe ke ungasichazela kafushane nje ngoba sizwile ukuthi athi uhambele nala undini namhlanje ngenxa ngokuzama ngakhona njalo ukulungisa ezinye zezinto ezenza ukuthi kungasebenzeki ngendlela elifuna ukusebenza ngakhona. Yeah, sila ondini besinomhlangano nomphathi wamaphoyisa sicela ukudlulisa okukhulu ukuthokoza emaphoyiseni lapho uLundi nomphathi wabo umama uMasuku ngasathi umama uMasuku noma uKhumalo bengiqala ukuhlangana naye kodwa siphathene kahle kakhulu sakhuluma saba nomhlahlandlela esahlonza inkinga okuyizona ezenza kubukeke ngathi lokho esikwenza ukuphambana nomthetho but lokho esikwenza kuyingxenye yokwento okufanele kuyenziwe ngabaholi kuyingxenye yento okufanele yakhiwe yenziwe izakhamizi njengoba sazi ukuthi abaholi abakhona njengamanje babekwe yithe emandleni abaholi abakhona njengamanje yibo kufanele ngabe bavikela abantu base South Africa so ke uma ngabe umholi naye esexakekile sibona ukuthi uxakekile ngendlela laba abantu bokufika abaningi ngakhona la KwaZulu Natal nje amaphoyisa 1500 kodwa abantu bokufika la balingiselwa ko 6 million la KwaZulu Natal so ke lokho kuyabona sekuwumthamo ongaphezulu komthamo ongakwazi ukumelwa abantu abangamaphoyisa nabantu abayizigcina imithetho so ke besizokwenza umhlangano okuzokhuluma ukuthi omasipala abalekelela amaphoyisa ngokuthi benze imithetho eyizigatshana lokho kubizwa ngokuthi ama bylaws le imithetho yamadolobha kuphela okube idolobha linawo amandla okuyishayela umthetho lona lithi umuntu okufika sikwazi ukumnikeza imvume yokuthi enze ibhizinisi elinjengokugunda abantu nokuba ne-tuck shop izidodlwana lezi zasemakhaya ngoba lo msebenzi ufanele abantu bakulelizwe. Kulungile mhlawumbe omunye ubuke ekutheni indlela enenza ngakhona nithathela umthetho ngendlela yena kufanele kungabe kunabantu abenza lokho kakhulukazi mhlawumbe ngokosopolitiki babuka ukuthi nibanikeza inkinga ngendlela enenza ngakhona ungathini kulokho. Hayi selekelela abaholi babekwe yithi and njengamanje inkinga inkulu kunabo umholi osacabanga ukuthi lokho esikwenzayo ukuphula umthetho kusho ukuthi yena mhlambe khona indlela ahlomula ngayo kulento ngoba iqiniso lithi lento isingaphezulu kwabaholi isingaphezulu kwamaphoyisa isidinga isizwe qobo so ke akufanele abaholi beyibuke njengento ebaphazamisayo kodwa kufanele kube yinto abayesekayo. Abanye babeka ukuthi mhlawumbe kufanele ngabe niya direct uhulumeni niyokhuluma naye kodwa ningabi ukuthi nihambele amadolobha njengoba nenza ungathini kulokho. Asenze isibonelo nje lapho uLundi mawungathi namhlanje manje uthi emaphoyisa sisacela siphuma umkhankaso ukuthi ake silungise lapha edolobheni azokutshela amaphoyisa imoto azikho mawungafika lapha estation uthi sekugwazwe umuntu endaweni ethile ucela iveni yamaphoyisa iphuthume yobamba leso sigebengu bazokutshela ukuthi linda imoto azikho so ke akusiko ukuthi kuxatshanwa nomthetho noma kubukelwa phansi abantu abawukumsebenzi wabo lo kodwa sibenzela wona ubelula silekelela bona futhi awukho futhi umthetho esiwuphula phela mongashanga umuntu awephulanga umthetho uma ngabuthi indoda la kungakithi uma ulapha ngendlela engekho emthethweni sicela ukuthi ubuyele kwelakini akusikho ukwephula umthetho lokho ufuna ngakho lokhu ukuphula umthetho kusafuna uqalwe phansi kuchaza ukuthi ukwephula umthetho yini ngoba umuntu owephula umthetho umuntu okulelizwe ngongekho emthethweni. Kulungile mhlawumbe ke ngizwile futhi nizohambela eGoli nakhona kuyolungisa izinto ezifana zolezi. Yazi sihambe eGoli siyolekelela abantu baseGoli singacela futhi ukuthi abantu baseGoli bephume seside isikhathi abantu baseGoli bekhala ngabantu bokufika kodwa manje bengasukumi bengenzi lutho nalike ithuba lokuthi sizobelekelela siyifake ngokusemthethweni lento ukubona ukuthi sukumani ninganzi udlame ningantshontshi ningabulali umuntu ningashaya abantu kodwa sukumani nisukumele indawo enhleli kuzo ngoba izingane zeni lenyawupe nje eqedwe ingane eGoli yafika nabantu bokufika njengamanje isibukeka isiwumsebenzi kwabanye abantu kodwa into ebulala isizwe so ke sithi abasukuma abantu baseGoli belekelele lokho sizobelekelela ngakho beyilekelele bona. Suspect mhlawumbe singabheka ekutheni abanye babuka ukuthi mhlawumbe ubeka impilo yakhe engozini kulokho ungathini njengoba mhlawumbe kukhona nabakusongelayo kakhulukazi bona bokufika ungathini kulokho.
Abantu abaningi mangabe kwesinye isikhathi kuba ngathi bayakudabukela uma bekhuluma izinto. Uyabona umuntu akufonela athi mfowethu manje ngikhathazekile mangibuka nje indlela owenza ngayo ngibona ngathi abantu bazokubulala. Suke ethunywe yibo abantu bokufika. Akekho umuntu ongeza ukufa ngisho umfundisi okhuluma ngoJesu zonke izinsuku uzofa. Umuntu akafi isikhathi singakafiki. uNkulunkulu la emhlabeni usilethele inhloso ezithile. Uma kwenzeka lufika usuku lokuhamba emhlabeni kuyobe sengiliphethile udaba uNkulunkulu angilethele lona la emhlabeni. Ukusukumela ukulwela izwe kufanele kuhambe kuphele kungabe ukuthi ubeka impilo yakhe engcupheni kube ukuthi uba iqhawe kufanele kwenziwe lokho ukuthi uma umuntu enza into elungile akungashiyi ukuthi umuntu enza into elungile thi ubeka impilo yakhe engcupheni bese kuthi igebengu kube izona ezikhululekile. So ke abanye baseluleka ngeqiniso abanye basuke bethunywe yibo abantu bokufika ukuthi bezokwenza ngathi bayasexwayisa kanti sekuyindlela abasebenza ngayo. Awakho ukugcina uNkulunkulu uthanda into enhle, uNkulunkulu uyalithanda lelizwe, uNkulunkulu uyabathanda abantu bakulelizwe, uNkulunkulu weseka into enhle ngasonke isikhathi. Sizophila size siqukulwe ngezikhumba ngoba uNkulunkulu kunenhloso anayo ngathi ufuna kube nezingane ezosizakala ngathi wonke umuntu oyindoda inhloso yakhe iyodwa ukusebenzela izwe lakhe. So ngicela amadoda asukume sisebenzele izwe singoni sisebenzele nje izwe kuphela. Onayo wazi ukuthi kade eganga nabantu bokufika sonke lesisikhathi akayeke bakithi akungathi silungisa bese kuba ngathi siyona ekubeni abantu abonayo kuyibona abonayo. Laba bathi banawe ngokwenhliziyo uthini kubo? Ubayazi nje udabu uyalwazi nawe emkhaya ukuthi uvela umuntu akaphelele akeze ngamalengiso. Lungile iGula TV uphakela umthakathi esikhuluma naye ukhona la undini behambele khona ngenxa uzozama uzolungisa ke indaba yemthetho ukuze bazokwazi ukusebenza kahle beqhubekela phambili. Kwamanye amadolobha banxusa ukuthi omasipala mabasukume ukuze bazokwazi ukuthi mabefika yonke into bakwazi ukuyilungisa ngendlela efanele. Siyathokoza kakhulu.